igitondo cyiza bakunzi ba ijwi rya bose media. Turagaruka kuri maneko z'Uburundi mu Rwanda. Tuze no kugaruka kuri Rabin. Ese koko Rabin ni gute yaba yarisanze i Burundi mu nzego z'umutekano, cyangwa se Rabin yari ku kiraka? Turaza kubigarukaho. Drone yaguye mu karere ka Rubavu igatinda kumenyekana. RDF rero yakonfirmye ko ari drone yayo. Ngaya makuru tugiye kuganiraho tariki 17 ukwezi kwa tariki 17 ukwezi kwa 9 2025. Kangushimire wewe wakoze subscribe ku ijwi rya bose media. Yego, amakuru ku munsi w'ejo nibwo inkuru yabaye kimomo kuri za rezo sosiyo ya drone cyangwa se indege itagira abapilote. Zikaba ari indege rero, iyo ndege ikaba yarakoreye accident mu karere ka Rutsiro, ahantu hazwi nko ku byapa mu murenge wa Kivumu, ariko nanone hakaba hahana imbibi n'akarere ka Rubavu. Abaturage rero ku munsi w'ejo bari bashungereye iyo drone yari yakoze iyo accident, uko urabizi ko Rubavu na Kongo, Rubavu hegereye Kongo ni ahantu hahora intambara. Ntabwo ari ubwa mbere rero indege yavuye ku butaka bwa Kongo ikagwa ku butaka bw'u Rwanda nka Sukhoi. Indege z'intambara yaguye hano ku kibuga cya Rubavu, irongera iragenda ibigira ubugira kabiri. Ubwo rero iyi drone abantu bibajije iby'iyi drone, birabacanga bakabona ni drone idafite mark. Ariko iyi drone ahantu yaguye, abaturage bamwe ati drone ifite flash, drone bitegute. Drone baje rero baje guhamagara inzego z'umutekano, habaye iz'umurenge na polisi. Rero iba iraje yo mu karere ka Rutsiro, ije ifata iyi drone cyangwa se ibi bisate, kuko ni drone yari yangiritse uko igaragara ku mashusho, haba ku ifoto ndetse na video. Iyo drone rero baza kuyijyana kuri station ya polisi iri mu karere ka Rubavu, mu karere ka Rutsiro Kivumu. Drone rero mu masaha akuze nibwo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyaje kwemeza ko ari drone yabo, mu by'ukuri. Bemeza ko ari drone ya RDF. Ati ingabo z'u Rwanda zari ziri mu myitozo, mu myitozo. Iyo drone rero iza kugira accident iragwa. Gusa ni drone yangije, ni drone yakomerekeje abana 3 bavaga ku ishuri, kuko no mu itangazo rya RDF hari ubutumwa bw'ihumure cyangwa se bwihanganisha imiryango y'abana bagize ikibazo, ariko banemeza ko aba bana bahise bajyanwa kwa muganga kandi bari kwitabwaho, bagomba guhabwa ubuvuzi bwihariye kugira ngo n'ubundi bashobore gukomeza amasomo yabo. Rero ngibyo ni drone yaguye mu karere ka Rutsiro, ni drone ya RDF. Ikirere cy'u Rwanda kiradadiye, nta ndege zitagira abapilote zapfa kurira iki kirere. Abantu rero bari batangiye kuvuga ati ese ni drone y'u Burundi ya surveillance, ese ni drone ya FARDC. Ibintu nk'ibyo rero RDF confirm ikuye abantu mu rujijo, yerekana ko iyo drone yari yabo mu by'ukuri. Numvishe abantuze aba FARDC n'abazarenda ati drone ya Rwanda tumeipatia nani. Ariko shayi intambara murayizi kweli, intambara irimo ibintu byinshi cyane abazarenda bo barimo barayirwanira kuri za rezo sosiyo, bavuga ngo paka Kigali mpaka wapi. Bavuga ati bravo wazalendo kubwo kuba mwahanuye ngiyi drone. Yego, dukomereze ku makuru
y'umunyamakuru bita niyo nkuru Dieudonné uzwi ku izina rya Rabin. Uyu amakuru akemeza ko Rabin yageze mu Rwanda 2024, aribwo yageze mu Rwanda avuye muri Zambia. Yari yagezeyo 2015 aho yakoraga imirimo ye y'ubucuruzi Rabin. Iyo mirimo ikaza guhomba, Rabin akaza kugurishirizwa imodoka, Rabin akaza kuza mu Rwanda mu by'ukuri akahaba nk'impunzi nk'ibisanzwe nk'ubu nk'uko n'izindi mpunzi zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ziba mu Rwanda. Gusa amakuru ahari aremeza amakuru ari gusirikira n'uburyo Rabin yisanze i Burundi. Ni operasiyo y'uburyo intasi za leta y'u Burundi cyangwa se za CNDD-FDD zisanze mu Rwanda kugira ngo zikomveke uyu munyamakuru bita Rabin, cyangwa se abandi bakavuga ati ahubwo Rabin nawe yari intasi ya leta y'u Burundi yakoreraga CNDD-FDD. Ni gute Rabin uzi amagambo avuga, ni gute Rabin uzi uburyo bakimubura muri leta y'u Burundi wafungiwe banke ze zose. Ni gute Rabin bivugwa ngo yashutswe n'uyu Alex wari umupasiteri wo muri Zambia. Ni gute Rabin uzi neza structure cyangwa se imyubakire ya CNDD-FDD, uburyo yabisesenguraga, uburyo yabivugaga. Uyu Rabin abantu bavuze ati Rabin, ahubwo Rabin ni umuntu wo kwitonderwa. Rabin yari umuntu wo kwitonderwa kuko Rabin yaraje rwose, yari umuntu aba opoza babaga hanze y'u Burundi baherezaga amakuru nawe kuko bari bazi ko ari umuntu nyine wabo. Rabin yabonaga amafaranga y'abadiaspora b'abarundi baba hanze. Rabin umuntu akibaza, dukoresha ubwenge ku mugani wa ari Musagara n'uvuga ati mutumikisha akiri. Ni gute Rabin umunyamakuru wavugaga ziriya nkuru, waruzi ziriya nkuru akora na impact yazo, waruzi uburyo ejo bundi wavugaga ngo ahubwo ngo M23 ngo nta kishaka kuri Uvira, ngo nta nikishaka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ngo ahubwo ngo nigende ihera Igitega imanura izite muri Tanganyika. Noneho Rabin akagira umutima wo kwisanga hehe i Burundi. Rwose nituzajya tuvuga ibintu tujye dukoresha ubwenge. Ashobora gukoreshwa nk'intasi ya CNDD-FDD cyangwa se ubutegetsi bwa Gitega, y'ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri ibintu byose birashoboka ahangaha kuri Rabin. Yego, ubwo rero ibyo bya Rabin, uburyo Rabin yisanze i Burundi, abantu benshi bari kugenda bavuga amagambo agiye atandukanye. Rabin ntabwo yari umuntu wo kujya i Burundi. Rabin azi uburyo yahavuye, azi uburyo ya CNDD-FDD yayivugaga. Ntabwo yari umuntu wo kujya i Burundi ngo agiye hangaha ngo za Mwaro ngo agiye gukora amakope. Ahubwo Rabin birashoboka ko manda yari afite ya CNDD-FDD yo kuba mu buhungiro cyangwa se yo gutata cyangwa yo gutara amakuru yari irangiye, akisanga iwabo. So reka mbashimire rero bakunzi ba Ijwi rya Bose Media, yari amakuru ya update. Turaza kongera tuze kubaha andi makuru, tuze kuganira n'ubundi nkuko bisanzwe bimeze. Amakuru agezweho ndabakunda cyane. Yari Mwana Ndake, mukore subscribe ku Ijwi rya Bose Media.